Narodna banka Srbije osnovana je 1883. godine i od samog početka delovala je u skladu sa Evropskom konvencijom o novcu, koja je usvojena u decembru 1865. godine u Parizu. Ta konvencija je bila poznata kao Latinska unija. Temelje Narodne banke je predanim radom udario Kosta Cukić, jedan od najznačajnijih državnih službenika koje je Srbija imala. U Beogradskoj čaršiji 19. veka u upotrebi je bio groš, ali i turski i austrijski novac. Kursevi su bili različiti od radnje do radnje. Malo ko je mogao da se snađe obračunavajući različite valute za isti proizvod. Još ako znamo da se roba plaćala u jednoj, a kusur vraćaju u drugoj valuti ili naturi, jasno je da su najbolje prolazili trgovci. Red bi možda bio i ranije uveden da je budući otac srpskih finansija Kosta Cukić bio po volji kneza Miloša. Ali imao je jednu veliku manu. Nije bio dovoljno plećat i glavat. Šta ćete, Gosan Cukiću? Babo samo takve uzima za državne činovnike. Pravdao je oca knez Mihajlo, koji je Cukića voleo i protežirao. Knez Mihajlo imao je veliko poverenje u Cukića i odmah posle očeve smrti dao mu je da upravlja srpskim finansijama i državnom blagajnom. Čim je postao ministar finansija, Cukić je sebi smanjio platu, govoreći da je previsoka. Sledeći korak bio je uklanjanje novčanog haosa koji je usporavao ekonomski napredak Srbije. Usvojen je zakon o kovanju bakarnog novca i rođena je naša nacionalna valuta dinar. Prva veća srpska banka bila je Beogradska zadruga. Ova banka imala je ključnu ulogu u razvoju beogradske privrede, a toliko je bila uspešna da je otvorila filijale u Skoplju i Solunu. Zadruga je podigla čuveni hotel Bristol, a potom i velelepnu zgradu za svoje sedište koje i danas postoji. Odmah pored na uglu današnjih ulica Karađorđeve i Milorada Ekmedžića nalazio se skromni hotel Bosna koji je veoma uticao na razvoj beogradske privrede. Tu su odsedali bosanski trgovci koji su se sastajali sa beogradskim trgovcima i izvoznicima. Beogradska berza nastala je na prvom spratu tog hotela. Cukić neće ostati zapamćen u srpskoj istoriji samo kao čovek koji je uveo dinar. Jedno vreme bio je i ministar prosvete i uredio je srpsko školstvo. Reformisao je osnovne škole, pretvorio licej u veliku školu, a društvo srpske slovesnosti u srpsko učeno društvo. Beogradska čaršija ga je pamtila i kao ljubitelja karata jer je igrao sans i preferans. Bio je nadaleko poznat po poštenju, pa su decenijama posle njegove smrti pošteni igrači karata govorili da igraju po Cukićevim pravilima. Mi nismo društvo koje dugo pamti. Koste Cukića, oca srpske nacionalne valute dinara, čija dela i institucije nam omogućavaju da vodimo život kakav danas vodimo, trebalo bi da se sećamo sa ponosom.